Bokajan subdivision ahawar Gunotsov Dobomlo. Tongsekot pen Karbiang long hampang asong song nerke batum pen PHI bialong perangkia mai kangni. Mahamaya MSc Lunsing Teron pen Gunotsov ki paman pon prek jama sekolah Hemalong Kahomridam. Kardom Nili Karbi Abirta Thanbang Sami Vilarbon Kropi non arjoik tha Birtang ton pen Karbiang long ahawar pialong non malam Gunotsov second phase ki padupon bomason thak thaksi Bokajan subdivision angkang alongta padupon bomlo. Preni pai krehini arni nilitu Birta Kahomri dunlake dilai ahawar langtibuk number 2 LP school cluster alongta Gunotsov ki padupon ada porpai surkeba porpen Dr. Ranjan Bordoloy Kahomri damahut school ausumar lapen thanbang atumpen archo ponlo aphitu school ausumar atumpen welcome song alun ijir lunpon lapen aphi school hemalong school prayer national anthem alun kitab kapori PT hehui padupon amparta Gunotsov evolution at satlang lapen alang lipan kethan ateng pen asai doan asai chiklempon bomlo laso asai long te thanbang son terang alang lihin pen dodi sang sisi keklem keda masai long chirap cheto dunlo lapen nodel asai pulaki coursing rong hang puta pachini pon Preni pai krehini arni kangsam por pai plia por malompen Karbiang long hampang asong song nerke batum pen PHI bialong perangkia mai kangni kedam tang preni pai kep arni Eswin Rengmai Hemalong Home Service padupon depen langkisu ki jun iya hanmi dipurai bakery akulat pen Kiwan sandwich ahim kichu pen bangkrege tomatum seka chelang nangaputhak tong sekot pen perangkia mai kepedupon hampang asong song nerke batum pen ningkang sam sipen preni pai krehini arni kang sam por pai plia por pen tong sekot pen perangkia mai kepedupon alang li tumpen ke jong pon ke pravjin pen kulat inkervek nangji Karbi long ton mas council pen trading license Karbi long ton mas council pen ingthanvek nangji kiso ke phovek atuma phan mission pen se chilang vek nangji la pen pravjin pen law and order atum pen hem kang sam ke bengje phanta alang li tumpen lamthi pangdak pon Roy bakery kulat along pen sandwich ahim kichu pen najok bang thongkebra hini suse atum food poisoning kichulong pen ajok penana student pen chenglok kadu gobe bang thongkebra hini suse la food poisoning kichulong pen akisu dolo la pen ke la soput hak la si piniani no nilito ma kimanga bang ke la hello ke chengsi bang ke Roy bakery dukana bang ke sis check nangji la that pen fit Roy bakery amale ka khana bangke nang nangji pravjin pen la det pen afit Karbiang long autonomous council pen bang trading license cancel nangji la det pen afi ako isona bangke Roy bakery atum pen masi ala kisu chilang konangji komania hampang song la pen courting jir jongsi trading license kang than ke padupon along khamke do pulote rada hotur puta perangke amai kang ni ho pachetak pon iklem konangji ade sia di mani tu patang pono license trading license pan cancel back nji kusila dapat tum atau kita cek pono sila su trading license ka cancel nji polong kumat ni Karbiang long pen asong kumat ni jongsi na ham khedun pulutang te hala so asong ham de tum bangke pinren ko ko pen khaya hotu kusimi tum bangke topon gatun Mahamaya MSc Lunsing Teron pen Preni pai krehini arni Mahamaya constituency angkang Gunotsov ke paman pon prek jama sekolah lang Kahomridam pusikat news sasai hempia long birta nang pali Sirdharampur English ME School la Hemalong ada porpai nerke ba porpen SMC amai pulong sing tokbi chitong dunsi Thongnokbe College pen evaluator external Madhu Chandro Das apan ada porpai nerke bra Krikeba por alangli chitong dunlo alangli pan Karbia poho pen archupon la sopi school along ingdeng popen ingdeng troxian lo Charlie bomb also maratumapan satlang ang tek en ponlo ada porpai keba porpen MEC Lunsing Teron penaso school Hemalong Homridam si lo Charlie bomb also mar anutina tumapan amen hehui archupon labang sopi bampotar LP ME School
Lapen High School along ta MEC Lunsing Teron VDC Chairman Longsing Tokbi lapen Arisang Ho tum pen home redam. MEC Teron pen Laso School along ta Loka Charlie Bom au somar atumapan amen lapen alang latum ke Charlie aputhak he huita arju pon. Amparta School along kineng soda hormu asonamung he hui setami pipajir pon popusi alang likawm redamahot lamthi chechak tekan. Non malam so por pandihena parman bertamu inton ponik sinang. Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Spanish normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Oit lake ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo nongi prai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanch, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehenamo piputhot birtalong wangthulo KSA Manja Ropen Manja Hill Station upon diesel along kerosene ki pangoi pisi akoi ki pialam ladak karnyo salong birtanang pale Birta kalong do na tengki Manja KSA ro tum prenify crazy arni Manja Hill Station along petro linpli lapen prenify krehini arni diesel linpli an namdamlo bonta diesel along kerosene dokok pusi KSA tum Manja Hill Station na hempu dines timunga pan akoi pipon Hari Assam 2 बजे पर थाइलो और केरासिन नंगसे डीजल लोंग केरासिन नंगसे गाड़ी बांग के कंप्लेन बकलो मसिला लो डीजल प्रिंटर ता लगे केरासिन yang nem kasi mar कंप्लेन केरासिन काम কৰা কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছো সিলেনি হৈছে সিল करना पड़ेगा ना বসু কিটা লৈছে তেলৰ পৰা তেলটো ই লৈছে যোৱাকালি মই যোৱাকালি লৈছে আজি লোৱা ইয়াত আছে की सस्पेक्ट है केरासिन लिक्स আছে আমি Halapu Perangke to Manja Hill Station hempu apan Karju atenki diesel long kerosene imuta pangvoi vepusi ningjepon diesel long kerosene doma ave la solam ke patini japan alam ke do I a diesel Guwahati pontanglo Dilai Sport Association pen first Kania Parlep Timung Memorial Women Football Championship Dilai Sports Association Patwa Klam along Prenipai Krehini Arni pen Pangcheng Pontang Loposika Dius Apherang ke Ananterang pen Birta Nangpale First Kania Parlep Timung Memorial Women Football Championship ke patupon along Koilajan aterang lapen tingadong aterang ang bongsi patupon lo Prenipai Krehini Arni mate ke patu kecheng si ke padopon Arni Dilai Sport Association of Mai Pu Bida Sing Inglang Pensi, Mai Chapan Pu Ponsi, Ratsai Klembang, Joy Sing Timongahin Pensi, Aluhi Kapachinia Por Enlo. Puthot Karli Tang Kania Parlep Timu Kaya Lamo, to Seswar Terangai Hin Pensi, Radapan Kardak Pen Pachinipon. Si, Puthot Alangli Hin Pen First Kania Parlep Timu Memorial Women Football Championship in Puponlo. Labang So Mailong, Aluhi Sarpo Aman Pengpen Kachetong Dun Borjan Constituency MEC Longki Timung Manpeng Aluhi Dilai Sport Association of Kongchun Bang Harlong B Ingleng Borjan VDC Chairman Philip Tiron VDC Chairman Barim Pudumi Ingtipi Penchinglok Dilai Sport Association along Pinang An Kachupapon Aluhi Atum Chetong Dun Kepatu Kecheng Siarni Nat Ta Kethek Chedai Koya Jok Penalty Tour Pon Nangkoklo Penalty ke tour along tingadong terang atum kethek munaga jok koilajan terang atumapan 3-2 goal pensi paremlo Pinya birta bang kela pansikang tan poniklo lain bom takar news channel dometak me kurwang tu